الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة، سوف يدور خطبتي إلى 3 أشياء تقيك من 3 أشياء، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓaawen yettude o Allah bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata mo maraɗimmo, juula yow ɓurnaɗo tageefo sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden fow e sahabaɓe makko e kala wonɗo e laawol ɓeeɗo, yo Allah waɗu e maɓɓe ila yawmil qiyama. e toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hawrindin en e ko yiɗi o yarli. yo Allah wurnu en ha kaɗan gurdam moƴƴani en ñande tawata ko mayde nde woni ko moƴƴani en. en torike subhanahu wa ta'ala yo ƴettito en nde ñande. ɓe musidɓe meɗen nawnuɓe toriɓe du'a, yo Allah subhanahu wa ta'ala on dikkimɓe. musidɗo meɗen ino naɓa ka laamu, kanko e golle makko ɗen haray ɓe naɓidiri ka laamu, toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jonitumo gonga makko. ɓe musidɓe meɗen wonɓe e hoore laawi, toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah renuɓe, ayna ɓe, danda ɓe, hiwa ɓe. ɓe neniraɓe meɗen ɗo hajja kajjata ko Allah jogi cellal, so yimo ko bawano ɓeɗo waɗi ɗum ɗo haray ko angal cellal. yo Allah on sellimɓe, toriki Allah yo Allah sellimɓe, toriki Allah yo Allah on sellimɓe, wondude e kala kadi nawnuɓe sifa ɗum ɗo, danda ɓe, nawnaɓe. ɓawo ɗum ɗo musidɓe, haray yewtere annen ko nde yiloto ko toɓɓe 3, piiji 3, danday piiji 3. siɗa faala daɗugol piiji 3 ko ya waɗu ɗi piiji 3 ɗo, ko ni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko makiri. ayyuha sada, yaqulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, sadaqatu sirri tutfi'u khadabu rabbi. toɓɓere aranere nden ɓurna ɗon ɓe maaki sallallahu alayhi wa sallam, Allah ko o seytinayɗo o tikkay. so o tikki noon hattirde e tikkugol, si o seytini ko honɗum ñippata ko o seytini kon, wo ko sadaka ittaɗo e gundo. kala faalaɗo ko Allah tikkanimo kon, yo Allah hon ittitanmo, yo eto o itta sadaka hara ko e gundo. o huntana haaju hato jinɗo e gundo, o holtina holuɗo e gundo, o nyammina weelaɗo e gundo, o ittana mapunde maapiɗo e gundo, o surra neɗɗo e gundo. woodi e sahabajo goto tawata hari ko honno ittirayno sadaka ko tumbere jemma, ka mawɓe maka non tataɓal jemma, o rondotono sakuji maaro, sakuji farin, sakuji sukkar. hara to yahata o yaha ka miskino ngo, ɓaara sakuji ɗin ka baafal, o molto kadi o yaha. ko si tawi miskini immoyke fi juulugol subaka, uddita baafal tun tawa ɗum ɗo hino waali, o welto. ɓuri duuɓi 3, duuɓi 4, duuɓi 5 ha duuɓi 10 e riwayaji ɗin, o ko ni woni e gerdude. leydi ni fuu ɓe eti andugol ko hombo ɓe ronki andude. ɗum andade wo nyande o laatino fure ɓaawo balɗe 3. ko ɓayi o maayi few, woni nyallal balɗe 2, balɗe 3, goto yiyaari ko wowno yi'ude kon ka dambugal muɗum, ɓe andi jaka yo ko o mayɗo ɗo ko kanko wonno e wadde ɗum ɗo. ko nden nyande non o fesa, mawɓe makay ko nafa ka woni ko wullete. oɗo yawnoɓe fewnugol mo ɓen ɓe tawno balaje ɗen ga fop
hino ɓolti no woki no barmi batte ko rondotono sakuji ɗin kon o naɓa. Woɓɓe ɗoni ko amiral mu'minin ko hoorejo julɓe ɓen tigi woni ko waɗayno ɗum ɗo. Yon noon ko ɗanninta tikkere joomi nden ko hebbingol ittugol sadaka. Si goɗɗo yehi o bonni Allah haray Allah seytinanima, sa moltike an tun a waɗoyi bone on Allah tikkanima, si a toñi goɗɗo Allah tikkanima, sa feni a wujji a janfike Allah tikkanima. Yon noon ko honɗum ɗanninta nde tikkere joomi ɗo ko ittugol sadaka e gundo. Hara nafi ayo ande ko an woni ko itti. Hara na ya waɗan hoɗo ngon fiyo fo yo andu ko kaarijo waɗi. Na ya holti miskino fiyo fo andu ko an holtinimo. Na ya nyammi welaɗo fiyo andu fo ko an ittanimo heege. Wona ya yarnu ɗonɗa ɗo fiyo fo andu ko an woni ko waɗanimo. Ko ya waɗu hara ko waɗirɗa ko liwajihillah. Innama nuti'imukum ko liwajihillah, ko fi Allah. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Hay hunde ay sa inna Allah albarka kono mi waɗiri fi tikkere Allah ko tikkari lankon fiyo Allahun ittu. Ko nde ɗo woni toɓɓere aranere nden sadaka e gundo hino ɗannina tikkere joomi. Allah subhanahu wa ta'ala on daari ka deftere makko in tubudu sadaqati fani imma hiya. So on feññini sadakaji ɗin haray no moƴƴi, kono ko honto ɗi feññinte kaka folo tirgol. Masalan ka jami'u ɗo ɗen torade fi sabilillah oɗo ina mi waɗi ɗum ɗo hara ko fi folondirgol fi mo beyo suusu wakkilo waɗa ɗo haray hino moƴƴi. Allah inno e aya o yeeso ton wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairun lakum. Kono son suuɗi on jonni neɗɗo waasu ɗon ko ɗum ɓuri e moƴƴude. Si tawi ko personnel goto wonɗa e jonnude ko kanko tun haray ko ya suuɗu. Seede muɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki e hadis ɗo tawa yimɓe jeeɗiɗo ɓe Allah waɗoyte ka ley ɗowdi arsi makko yawmal qiyama. Nyande tawata ɗowdi wo ala sina ɗowdi arsu rahmano. Ɗo tawa e maɓɓe on ittuɗo sadaka hara ngo nano ɗo wawari andude ko ngo nyamo ɗo woni ko okkitiri. Yalla waɗi en ittirayɓe hara ko sabi Allah. Oɗo nde ɗo woni toɓɓere aranere nden tawata kunɗa ittay kunɗa. An-nuktatu saniya أيها السادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في الأمر. نلاد صلى الله عليه وسلم إماكي wo jokkugol enɗan wo hino ɓeyda gurdan. Kala faalaɗo yo ɓey gurnam mum ɓeydo wo yo jokku enɗan. Kala faalaɗo yo Allah waɗu barki e gurdam makko ɗan ko yo jokku enɗan. Silatu rahim jokkugol enɗan tazidu hino ɓeyda fil umri e gurdam. Karamo koɓe goɓe maaki ɓeydante duuɓi maɗin tigi. Karamo koɓe goɓe maaki Allah waɗay barki e duuɓi ɗi Allah subhanahu wa ta'ala windam maɗi. No woniri wo e muɗum haray ɓeydike. Si goɗɗo heɓi duuɓi wuuri ha tawi barki ala e ɗum haray moƴƴari. Si goɗɗo wuuri duuɓi sappo pet Allah waɗi barki aɗon non e nafay. So jetti joni wano Imamu Nawawi sifa ɓen non ɓe wurano duuɓi buy, duuɓi 55 duuɓi 45. Kono ɓe acci ko mofte ɗe nafitorta ila yawmil qiyama. Imamul Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifa, Imam Shafi'i rahimahumullah. Ɓeɗo ɓe wurari duuɓi ko haa ko feƴƴiti kono Allah waɗi barki e muɗum. Ko ɗum ɗo woni waɗugol barki e gurdan. Ko honɗum no watta ɗum ɗo ko silatu rahim jokkugol enɗam. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki kala on jokkuɗo enɗam mi jokkoto fi makko, kala taƴuɗo enɗam mi taƴay fi makko. Yalla waɗi en jokkoɓe enɗam hara na en taƴoɓe. Jokkugol enɗam hino satti musidal mawɓe maakay ko musidal hino satti. Hande a yahay ko ngerme, ko sonko, ko yeddodiral, ko poɗodiral, wowla jaɓatake yaho ya hara ko ɗum ɗo woni feere nden. Kono ko ya wonu ton wona ya yaltu wona ya dogu wona ya démission. Musidal ko ɗo wiyete musidal mawɓen ɓe maakay goɗɗo ko o suɓoto komo o weldata na mo o jeydata. Mo jeydata on ko Allah woni ko suɓanima ɗum ɗon. Joni noon ɓayi o suɓanike ma ɗan enɗan ɗo ko ya jokko e majjan enɗan ko jeyaɗum e inde Allah subhanahu wa ta'ala. Kala jokkiɗo e enɗan Allah jokkoto fi makko. Yalla waɗi en jokkoɓe enɗan e tokkoɓe enɗan. No tawa e yimɓe huɗaɓe ɓen fof neɗɗo taƴowo enɗan ma taƴuɗo enɗan
enɗam maɗan fodde ɓe yamirarima yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala haray ko yo wondu neɗɗo jillodirayiɗo e yimɓe ɓen wona ka musidal wona ka bolonda wona ka enɗamma ka jokkodiri e communauté on nafaɓe ton ko an ɓuri jogade baraji ko an ɓuri moƴƴude ka Allah e di neɗɗo inaɗo min mi ronkingi sonko yimon onon ñande be ko yeddodiral o yaha o weddo wona kanko tun ɓurna ɗon ɓe maki wo khairu nasi ko ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen fof ko anfa'uhum linnas ko ɓurɗo nafude yimɓe ɓen a wawi no nafude yimɓe ɓe wosa jillodiri e maɓɓe so woni nokku gotum hande muññoɗa ko ɓe waɗuma kon jango kamɓe kadi ɓe muñño ko waɗuɗaɓe kon ko ɗum mawɓe makata wondigal hino satti kono seedigal hino yormi yewoye ha ñande go hara tigi tigi on ɓeynaray ko Allah e fewnu en yaafo on tigi sen daari ɗo hande arno sayon e nder Belgique Bruxelles e nder Europe tawala kala jonde joɗande tawi amiru meɗen Moussa Sohnon rahmatullahi alayhi yo Allah yurme ɓe tawi ɓe tawaka haray hino manki hande ɓeɗo ɓe hekkinoke yeeso kono e fo ɗe wolde ɓe inde moƴƴere sabu ko ɓe doganno inɗan ɓe dogani diina ɓe yangi fi muɗum Allah subhanahu wa ta'ala bagori ɓe moƴƴere makko nden kadi o ƴettitiɓe kadi e nder muɗum toriki Allah yo Allah o yaafoɓe toriki Allah enen kadi neɓi yawi yo Allah hokku battane moƴƴo an nuktatu thalitha toɓɓere tataɓere nden wa akhiran ko honnu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki wo fi'ilul ma'ruf wo waɗugol ko moƴƴi ɗo ɓe généralise fou waɗugol kala ko anduɗa ɗum ɗo hino moƴƴi wo taqi hino danda masari o so mayde bonde goto e meɗen falaka mayugol hara kono boniri jon noon ko honnu wo woni ko danda e ma ɗum noon ko waɗugol ko moƴƴi jon noon ko honnu ko woni ko moƴƴi kon ko honnu woni ko boni kon bone on ma haka fi nafsika wa karihta an yattaliya alayhi nnas ko wiyete ko boni kon ko kala kon ko suuɗuɗa ka wonki maɗa hara falaka hay e goto anda ɗum noon haray koko boni jon noon contraire ɗum ɗon on ko ɗum ɗo wiye koko moƴƴi fi'lul maruf waɗugol ko moƴƴi fotta goɗɗo mo sanama assalamu aleykum ɗum ko moƴƴi fontanamo jungo assalamu aleykum ɗum ko moƴƴi hiwragol neɗɗo taƴiɗoma ɗum ko moƴƴi okkorgol on ɗalɗoma ɗum ko moƴƴi jokkagol e on taƴiɗoma ɗum ko moƴƴi ñammingol miskin dawltagol sonnajo mo modi mum maayi aliyatima miskin fukara ɗum ɗo fof ko moƴƴi kala ko anduɗa ko moƴƴi kon sa duumike e waɗugol ɗum ɗon Allah dandete mayde bonde woodi woɓɓe mayirayɓe har tigiti ko alhaali yogo subhanallah kono ko ya toro Allah noon yo Allah on ƴettiti hara koye hoore no yiɗori o yarli jon noon ko honɗum dandata ɗum ɗon ɓurna ɗon sallallahu alaihi wasallam e maaki wo ko fi'ilul ma'ruf waɗugol ko moƴƴi hakkunde ma an e wonki maki waɗugol ko moƴƴi hakkunde ma an e ɓeygure ma nde waɗugol ko moƴƴi hakkunde ma an e musidal ma ngal waɗugol ko moƴƴi hakkunde ma an e bolonda ma on waɗugol ko moƴƴi hakkunde ma an e tolodal ngal waɗugol ko moƴƴi hakkunde ma an e julɓe Allah ɓen waɗugol ko moƴƴi hakkunde ma hayɓe wona julɓe ɓen hay hakkunde ma an e kulle ɗen mummunteji ko Allah tagi kon wo ko ya waɗu ko moƴƴi goɗɗo natiri aljanna sabu coongi yiite sabu coongi goɗɗo natiri yiite jahannama kadi sabu honɗum sabu ñaari o dangi kun o jogi kun no waccitari kun o ñamminari kun o accari ko yakun ɗaɓɓoya ko ñama Allah subhanahu wa ta'ala lettiri mo sabu ɗum ɗon wowlugol konngol moƴƴol ɗum ɗon tun haray ko moƴƴi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir kala e moɗon laatiɗo himo gomɗini Allah gomɗini yalande sakkitine falyaqul khayran yo wowlu ko moƴƴi fodde ko wowlugol konngol moƴƴol ko moƴƴi hino lutti wata goɗɗo wowlu ko boni hay e hunde nafata neɗɗo karamol makko ngol hino tugga windataki hay e hunde sina tuma nde o wowli mais si a wowli tun windete imma laka aw alayka sa a wowli tun ko a windanama ko moƴƴi ma a windanama hande kadi ko boni kono pellet ko be winde Allah subhanahu wa ta'ala ko dali ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid hay konngol gotol yaltata sina pellet ngol windama konto no ngol windete kaka talkurma ka moƴƴi kaka talkurma ka boni kono pellet windete malaika ɓen kamɓe ko ɗum woni ko halfina wa inna alaykum la hafizin no e dow mon de malaika ɓe renuɓe en aynuɓe o sirfeyɓe on iɓe gardi on kiraman katibina wo ɓen ko tedduɓe kadi ko windoɓe kadi ya'lamuna hiɓe andi ma tafalun dendangal sewi sembi ko wonɗon e huude ko wonɗon e gollude kamɓe ko no bet ɓeyna naɓe waɗu hasbore hay e hunde
kon non kala ko yalti ka hunduko ma andu ɗum non woni ko windama. Jon non haray enen ɓe tindiɓe e ɗi réseaux sociaux ji ko ɓeydugol wattangol hakkil moƴƴa. Andu kala ko ɗumayɗa windama. Seedi muga réseaux sociaux kala ko puga ton kadi hitande ɓe arde ɓe nama félicitation ɓe tigi ti on ɓe weltanama moƴƴa anniversaire ɗum ɗo du ko bani adama moƴƴini gon du yejjitari wona no fere kam moƴƴinɗo bani adama o ko ɗum neɗɗo fo neɗɗo ko ɓuri e hulɓinade foppu e boneji ɗin yende musidɓe julɓe ko ɓuri hulɓinade e bone ko ya wuru e bone ma waɗa bone ma ya ha gayna hara bone on bone ɗon kadi jokkitete ka walɗa ton kadi c'est dit hara o jokkiti hara a kimo joni himo yiltodirde hara o taƴata hande kadi sa waɗi ɗo joni masala joni vidéo kum feƴƴude ɗo wowla ɗo hunde bonde ñande go inne Abdallah maayi hara kun ɗo daroyte ɓawo ma yimɓe lorritora kun ma ɗum kun sonja woɓɓe hara an hiɗa wali e nder gaburu ma joni boneji ɗi yaduɗa ɗin tun ɗin ɗo yonari kono goɗɗi kan no iwde ka aduna ga kadi tawtoyama kadi si tawi goɗɗo yehi yangiki heɓi jawdi ha tawi o hoti ka meɗen ko discothèque wi molnagi on darnata oɗo kam mi sikki tun haray acci goɗɗum kono mi sikki haray koko moƴƴi si goɗɗo kadi iwi kamen ɗo hooti heɓi jawdi waɗoyi ɗon lekkol fi ka Allah ka jangete fi dina e fi gurna mi sikki tun haray ɗiɗo hiɗi serti jon non daari an kadi ko accuɗa kon si a maayi ko honɗum produisata ɓawo ma ɗum woni ha sibu an fusa ko gablantu ha sabu daari ɗon ko mi acci kon galleji ɗi mi acci ɗin si mi yehi ko honɗum ɗi waɗete muɗum miɗo darni lekkol miɗo waɗi juulirde miɗo waɗi ɗum ɗo kala ko anduɗa hiɗa investisi e jawdi ma ko landi torteɗa hayyan wa mayitan ko allani torte foti hiɗa wuuri foti hiɗa maayi ene ñande mi maayi non hande kadi ɗum ɗo ko tawoy dawnoytalan ton kon ko baraji ka ko bakkatu ɗon hasibo i hoore ma andi sa accay ɗum ɗon e si tawi a re'ay ɗum ɗon foppo itta ko adi mayde nde woni nde ɗeɗɗudema musidɓe julɓe tedduɓe wallahi summa wallahi neeɓi ko Allah daali iktarabati sa'atu wo darngal ngal ɓattike wan shaqqal qamaru lewru ndun kadi seekike ɗum ɗo foppo waɗino ko honde tuma ɗum taƴata goto e meɗen anda yo toro Allah subhanahu wa ta'ala yaawi neeɓi yo Allah hokku en timmode moƴƴere aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد فأيها السادة كان كلمتي حول حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة سر تطفئ غضب الرب وقال أيضا صلة الرحم تزيد في الأمر وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فعل المعروف تقي مصاري السوء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم. haray musidɓe julɓe tedduɓe ka hutuba ɗiɗa ɓo ɗo ko hunde wotere mi falte yiɗɗintinde hakkille ɗen no mi famini noon e canki miɗo ndara ka Facebook mi yii ɗon hiɓe piya solnajo ndare ɗo tawi commentaire ɓe ɓen blogueur ɓen ko watton kon ko solnajo on wo hino wari ɓiɗɗo sinamum bobo on kasa buyi o ɗeɗɗimo noon ha bobo maayi allahu alam ko honɗum emo wonton si tawi ko non woniri yo Allah yaafu bobo lontinana ɓe kono hunde wotere hino ton wattanen hakkil moƴƴa konko wonano waɗede on sonnajo ɗon hinano dina ka wiiri wallahi hinano dina ka wiiri sonnajo alhaali no ardiri wo ko sonnaɓe woni ko jibini en ɗiɗi on ko bandirawo tati on ko ɓiɓɓe woɓɓe nayi on ko nene goɗɗo o waɗi bone wi molanagi noon ittugol wonki wallahi ko bone molanaɗo kono wallahi hanana ɓen sukaɓe ɗon suka cellen bellen dariɗo luubora on noon itta conki e makko goɗɗo kadi filma ɗum ɗon kadi wirtamo adna Allah on kadi fo yiya ɗum ɗo na jikku l'islamu ni na jikku l'islamu ni na jikku ka na ɗum tawrɗen mawɓe men na ɗum woni aadaji men na ɗum woni fina tawa sokku on himo muusi moƴƴa ya heɓu ɓiɗɗo goɗɗo ɗeɗɗa ɗum ha sabu nawligu hino muusi si tawi ko non woniri mi précisément si ko non woniri nani haniri si tawi na non woniri hinani haniri
l'islam on ndaare si goɗɗo tawi ñaawi ha tawi o ko wareteɗo hara ko sonnajo ko yo ɓorne coñci timmuɗi hara hay hunde ala ko yaltata e makko si tawi o warete o wareno kono musidɓe julɓe tedduɓe ndaaren ɗum ɗo anditaɗon pellet yumma ma anditaɗon bandirawo ma anditaɗon ɓiɗɗo ma anditaɗon jaaja ma anditaɗon yayirawo ma tawa on wona ɗo waɗede ko pellet ko julɗo wonɓe wadde ɓen kadi koɓe julɓe tawa ko be ɓe filma ɗum ɗon ɓe holla aduna Allah on kon fof piyamo ha itta coñci e makko musidɓe julɓe tedduɓe haysi ko gujjo hara ko honɗum nde l'islam on no wiiri ko honni e ni o jogorte wata hubban hunde sabu seytane on ha waɗoya bakka to hara hiɗa ɓuri hande kadi neɗɗo ko waɗi kon ɗum ɗum falde yeƴƴintinde ɗon haray ko yen wattan hakkil moƴƴa wonde si seytane on tiiɗi e ma a wowla e ma huwa hunde nde a hanano wadde si feƴƴoyi noon ninsita ma windaneɗa bakkatu ɓuri fanude ko faninoɗa e muɗum ko miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah hawri ndin en e ko yiɗi o yarli toriki Allah no moɓorɗen o ni ka nder suudu makko ɗo yo moɓidiro e ni ka aljanna makko ɓurɗo towde wondude e yaafede miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala kala ka julɗo jogi ande ko wawi ittude ɗum wo ko Allah yo Allah ittanmo yo toro Allah subhanahu wa ta'ala kala julɗo nawnuɗo ma nawniraɗo yo Allah on dikkinmo ɓe nediraɓe meɗen hajja kajjatu mi toriki Allah yo Allah jonituɓe cellal maɓɓe ngal toriki Allah ɓe musidɓe meɗen foppu toriɓe du'awuji yo Allah newnanɓe ko ɓe faala kon mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala o wonɗo ka justice kanko e golle ɗe mi toriki Allah yo Allah foolimo jonitama gonga makko ɓe sukaɓe meɗen wonɓe e sonjade e laawi yo Allah reenuɓe aynaɓe hiwaɓe dandaɓe toriki Allah subhanahu wa ta'ala bandiraɓe e miññiraɓe fof ko woni e laawi ɗi yo Allah lumminɓe hoore jam moƴƴere ɓe lumbi kadi yo Allah newinanɓe kadi wonude nden kadi marɓe kaydiji ɓe yo Allah nafirɓe ɗi waɗa ɗi rewirɗi Allah kala mo joga kaydi yo Allah okkormo kaydi wondude e nafa waɗandi kadi rewirɗi Allah ya rabbal alamin toriki Allah mawɓe wonɓe hakkudeji meɗen yo Allah pooɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battane ɗe enen sukaɓe kadi yo Allah okke gurnan juutuɗan hara ko waɗa ɗan barki allahumma la tufarrig hadha al-jam' illa bi zambin maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin mutaqabbalin mabrur allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'di tafarrugan ma'suma allahumma ij'al lana min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa min kulli bala'in afiya bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallam baraka nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman kaseera wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin aw haray koɗo mo habbinoɗen on hultanoɗo fi muɗum on Ahmad Tidiane Sow yurɗon États-Unis la puissance haray himo ka nder juulede ga sen salmini inchallahu kala ɓe heñaki jogiiɓe programme haray inchallahu en hiwrodira e makko